Andai lada don pan ke jing sha rem lani ke jing job hapdeng kiti ke jing lekai ke balai lani ke match play ke balai ke sedang nadum ta kemin di kendon ke jing kela ha ke jing ya kendu jong kini kiri kata anak group of winners kata Netherlands lani Japan mo di kini kindon ke jing kela lada subuh lada kan Netherlands ke rem ke Japan ke job di ka Japan kan syong kedan ke benkong kan Netherlands kan syong ha ka ceka ke baar lani ka dana sob di lada kalong kumta kemud ba ke Japan kan kendu pyrshah ya ka Morocco lani Brazil di hang neru kan don ken ka ke jingkala syubu lada ka Morocco bat ka Brazil mo ki di kaju poin menta di lada ka Brazil ka rem ka Morocco ka job di Morocco kan one winners ka Brazil kan long runners up. Di ka Netherlands kan iakhun bat ka Brazil, ka Japan bat ka Morocco. Kadon kata ka jing geper ke. Mo di kadai nagaju ka group ade. Kumtei kumbangal ada penshna ka syukar no tangki winners bat ki runners up. Nangta lada naga group C kabadi winners group F part runners up di lada ka Brazil ka don haju di kan ya kundu bait bat ka Netherlands mo di lada ka Morocco ka syong ha ka winners kan kundu bat ka Japan kunti ko bangala ada ban kunti mo nang ta syusyuru kabakham sotanat hang ni kalong kumni ke nakamenta kari Argentina mo nakamta ka Argentina lada ka Spain to lada ka Spain kane ha ka ju ka position kata kabadi ka winners di kalat banya tungku bat ka Argentina henry lada kane ka Uruguay ka syong no ha ka jaka jong ka Spain kata ka winners ka Spain ka wan no runners up hadin ke jingile kai ka balai kata ka mumut ka Argentina kan kendu bat ka Spain kata ketika fixture kan di lada ka Argentina kan kendu bat ka Spain kan di ke jingle kai ka bahit bat ka be internet tam shwa ban poisha ka final ru nang ta kaba ka ri lani ka nong job hagini ki group stage kaba yo lat banile kai bat kiri ki batlot kadi ka England ko we nang ta ka France ka France ru kadi ko we kaba yo lat bani khun bat di third place nang ta naga group ki pade ka Portugal bat ka Colombia menta ka Colombia ka don ha ka kerdan jong ka winners Portugal ha ka runners up nang ta group L England ka don ha ka winners Ghana ka don ha ka runners up andai ka ju pat ki point ka Portugal bat ka Colombia te ka pher andai lada ka Colombia ka job ya ka Portugal ti ka Colombia kan sa bit haju ka Portugal kan sa haju subu ka Portugal kan job pade ya ka Colombia ka Portugal kan long winners ka Colombia kan wano runners up ti naga group K kan dei ka runners up nangta group L ru runners up mo ti lada ka Portugal ka di runners up ti naga group L pade ka jingle kai ka ha ka match play ka balai subu ka England ka yadro lani ka rem ti Andre ka Ghana pat ka job mo subu kan subu lada Ghana ka job kumut ka Ghana kan long ka winners ka England kan long ka runners up kata ka mumut K runners up L runners up lada ka naga group K ka Portugal ka dei ka runners up group L ka England ka dei runners up kiniru kindi kijingile kai bahit lada ka nom kala kumut kan ne bait kunti kumbangala de ban pentip ya ketika fixture ka balada mo bila da don pat ke jingkala ha ka match play ka balai ka Portugal lati kenakan kendu bat ka England